हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज হচ্ছে সরস্বতী পূজা আমাদের প্রোগ্রাম হতে যাচ্ছে, এটাকে আপনি দেখলে বিশ্বাস করি কারণ দেখলে যে ঘটনাটি কম হয়েছে। ପଦିନ ପଡିବ আর এটা প্রথম গেট যেটিকে পর নম্বর 1 মানে নেক্সট লেভেল তক সজাসজি হয়ে যাচ্ছে। আগে দিও नेक्स्ट लेवल पर सजा है और रिसर्च आगे ये पाखो जो देख लो ନା ଆମର ଗାଡ ଏଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଡର ଫେଣ୍ଡର ଆଣି ମାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପଛରେ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ ଝାଲ ଭଲ ଲାଗିଛି। ପୂଜା ସଇଲାଣି ସେତେବେଳେ ଧୂପ ହେଇଗଲା। ପୂଜା ସଇଲାଣି କୋଉଠି ଧୂପ ନା ଜିତ ଯେଟା କଥା ସତ କଥା ନା ଆମର ବାରି ସାଇରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଇ ତମର 25 ତାରିଖ ଦେଖାଦେବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆସିଛି କଣ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ଆଉ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ଲୋକରେ ଆସି ଗୋଟେ ବିଜେ କଣ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ଏଇଠି କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ଫୁଙ୍କିଦେମି ଏଇଠି ଡିଜେ ବାଜିବନି ଆଉ ଫୁଙ୍କିଦମ ଏଇଠି ଫୁଙ୍କିଦେମି ଦେଖିବ 5 କାମ ধানু খাই নাও କଳସ ବସା ସରି ଯାচ্ছে ନନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଉପରେ সংকল্প করে বসো এনে চা পিতে করে আর সকাল করতে রাখতে আমরা চা পিছি মালতি কি যায় এই পুনে এডি নড়িয়া ছড়াଉଛି সেটা পুଣି ଦି ଦିଟା ନଡ଼ିଆ ଖାଉଛି। ଏଠି ଦି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଜଣେ ଆର୍ମି। ଖାଉନି ବି ପୁଣି ଦିଟା
ଦିଟା ନ ଖାଇଲେ ବ୍ଲଗର ଭଲ ଆସେ। ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଠାକୁର ଖାଉ। ତୁ ପୁଣ୍ୟ ହେଇପାରେ ତୁ ପୁଣ୍ୟ ହେଇପାରେ ପୁଣ୍ୟ ହେଇପାରେ ଠାକୁର ଜିନିଷ ହାତ ମାରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଲେନି ଆଉ ନଗର ମୁଁ ପିଇବି। ପୂଜା ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଦେଖିବା ଖାଇବା କଣ ହେଇଛି ଏଠି। डाली घाटा खट्टा पास पापड़ मिठाई ये सब है डाली घाटा खट्टा पास पापड़ मिठाई पायस पापड़ मिठा घाटा डाली घाटा खट्टा पास पापड़ मिठाई